Zanida Nabi Kisatam Pamugamagi Maitho Bhara Meku Kudim Kaubam De Sarna Kaune Ummat Singna Zanida Nabi Kisatam Pamugamagi Maitho Bhara Pamugamagi Maitho Bhara ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯝꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯔꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯥꯔꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯥꯔꯥ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ मथंग सादिया बिनते मौलाना शरीफ सादिका सादिका mapanda ngang langi bisisi kanana untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitin urina rakib rasul mage pelin pandau anige pun sewari pelin pandau
मथां जाकिया बिनते अब्दुल नूर जाकिया बिनते अब्दुल नूर Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing pumbadai athoy banagi zamana pumbagina mitaham oiriba kucing pumbadai athoy banagi zamana pumbagina mitaham oiriba Ahmad ni Muhammad ni आखिरी रसूल ने मक्का कौम लगा मदीना दसात की बात अहमद ने मुहम्मद ने आखिरी रसूल ने मक्का कौम लगा मदीना दसात की बात कुचेम कुंबदे अथोय बनगे जमाना कुंबगे नामिता हम ओरिबा न सुमलांगे दुनिया पैदा तो खेबा न सुमलांगे दुनिया पैदा तो खेबा Sigi ahinda purnima ninande Muhammad Arabi khatamul anbiya Sigi ahinda purnima ninande Muhammad Arabi khatamul anbiya Ahmad ni Muhammad ni आखिरी रसूल ने मक्का कौम लगा मदीना दसात के बाद कुचेम कुंबदे अथोय बनगे जमाना कुंबगे नामिता हम ओरिबा अहमद नि मुहम्मद ने आखिरी रसूल ने मक्का कौम लगा मदीना दसात के बाद अहमद ने मुहम्मद ने आखिरी रसूल ने मक्का कौम
मथंगदा मेहनास बिनते मौलाना शरीफ मेहनास बिनते मौलाना शरीफ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni pap jelab jimbal sina nahake mile athoi babu. Kau ni pap jelab jimbal sina nahake Jani uzani mai thuvara nurtana thalla basando yang jani mai thuvara nurtana Matang Arubina binti Abdul Ghaffar Arubina binti Abdul Ghaffar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awang paguna tengba arang bahira ngalamba awang paguna
Sang Wakila Binte Muhammadin Wakila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. चक्रतारि धो संसार से मानो दाखू दिन थदो गंगतारे दो अवानु मगया
Mathang Sadia binti Tajuddin. Sadia binti Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangalai re